Salam guys, welcome back to my YouTube channel. Andito ka ngayon sa Ima Even Vlog. At kung hindi ka pa nakasubscribe, just click the subscribe button and also the notification bell para ma-notify ka sa upcoming videos ko. Sarido salungan melarang kuno aku sarido sabah orang sampai berkali kali kami nawai ubah berkata yang kiri mana kau panggiri depan kata lingkawa cuma maka sarempe kapapan tagina yang napagi memberangkong tak kuremat satu mani obiotan kapaya binu peke bembe dalari pinggiri dari kabakoki papan tahu na alungino tapi nare iya nare nukuwa ipena nare magen ananya saya duduk saya sesempurna Sania di maipat istari maka mau dia pirini yari wade kata enak nota di kompak tetara rasakan buku mingri di teman-teman yang di usahakan ngeri lihat yang kapal kedua berpilih layar seluruh tapi tak sampai surah
pantawat ayako hari ayako marina ingri taro yudisain tadi ngamenitun kau misung sama langgi tenggodin paningai nama kakireng binatang tani yang kau kadiri besana kau kang itu karita paparay ngay upetel natanoding kamaragin sako kang ginatukay na ipuun sa munay kamanil na sa imang tao karunga sayang budi pikiran kadin mapemikiran aku dinerasi sabapan sana dekat naya pikiran kali dekat pikir kapis sambil salakwa manude takeni bakana buat hadis sone ngaka bena tanasai dinadung karap kene benai benai mulwa tayan ako kang gani syarat kapalitan ayat pikiran ko Panginoon labuan ko suwaw sa berakalaan di manaya tayo mendetas pikiran tayo si berago di depan amangko ayat tanuding ke pada pagi ini yang inawaita kaki hari aku di panung amaran dengan asal kau kadinakal kemudian kamana gitu saku pagi na iyoto panginatin haraku payung mulu na kuwang ulo na manasaw kaya sisana sa ipigay na parupa ko pamakapilasin ni dominyaran niyaranun pinagigil imulay asin toro ada siru paru kapipikiran pagkisa ginan pupay
natututo mga tago umakukati di may nakiapa kanulunta kapakasigi di ko harap tayo wako pemikiran ini dia wako kadu iko din pagimana nasisa duratan nilalay pangani yung nado manabe usuran kurang nasurang kono lauri mo ng pagkadong kaya na mga rampanasado pangatay tanim ako kaya minawalitan di madang gidi mati na inaumiharan nakagarap niya na berasabak sa pamaniming at ako kaya may sadin na sakit ilang di may nayal